Kad sam pogledao listu igrača koji su bili u tom momentu pre mene, u stvari bili, da kažem, najkorisniji igrači sezone ili lige i to mi je nekako, tu sam se možda nekako trgao, pošto pre toga mi nije toliko značilo puno, nekako mi je bilo dobro, nekako nisam pravio neku veliku stvar oko toga, ali kad sam vidio tu listu nekako tu mi onda sam se malo onako neki igrači koji su stvarno da kažeš najbolji ikada i koji bit će zapamćeni sigurno do kraja dok postoji svet ili dok postoji sport, tako da u tom sam se nekako momentu možda probudio i shvatio koja je velika čast ili koja je veliko zadovoljstvo biti to što sam bio. As you said, I have some important news. That is that it's my honor to announce that Nikola Jokic is this year's Kia Most Valuable Player.